Te peti peti, he mahi e tūraki ana I te iwi Māori. I tū tetahi hui ki te haukoti I tērā āhuatanga I te rānei, I reira a te karare e whakakao ana I ngā whakaaro o ngā kaimahi me ngā mātanga, kei te ngutu o te kanaku e mahi ana. He mate anō e tūkino ana I ngā whānau Māori, huri noa I te motu. Mina ka titiro ki tō rua tāra, he prawa, he prei mihini rānei. He haha te tino oranga mō tātai. Kai te kitea Ruth Heard I ngā pānga kino o te mahi peti peti, ki te iwi Māori I a rā. Nāna tētahi kreme I whakatakoto ki mua I te rōpu whakamana I te tiriti o Waitangi I te rātau. The issue of mainly rich Pākehā people setting up poking machines in predominantly poor Māori areas needs to be addressed, and that's a treaty issue. Nō ngā whenua katoa o te ao te mininga I tae mai ki tēnei hui I te rangi nei. Engari, ko tā te Māori, he titiro ki ngā ara whai oranga I te Māori e puta ai hoki ki te ao mārama. These are all introduced practices into this country, into our people, and it's done us no favours. So I believe that there is certainly justification in looking at the claim. Kai te whakapononga kai kōkiri I te kaupapa nei, mā te Māori anō te Māori e whakatika. For us as Māori, we need to look in our own communities. And that's why I'm very supportive of the recent government's initiative of Whānau Ora. I roto I kanata, nā iwi taketake kei a rātou anō te mana whakahaere o ngā whare pitipiti. Kāri I pērā mātou o tātou o te iwi Māori. Tēnā piaka ki te rongoa I tēnei hui, ka mutu a te rāmere. He tā Gardner, te karere.